County ya Kiambu gũtuĩkaga nĩyo bedroom ya Nairobi, na thaa ici kwĩna bara ĩmwe nene mũno ya ũtongoria, being the bedroom of Nairobi City County. Ironania atĩ mathĩna marĩa me ũtongoria-inĩ Nairobi, most likely kana vurugu iria ci ũtongoria-inĩ Nairobi most likely ci ũtongoria-inĩ wa Kiambu. Na recently nĩtũkoretwo tũkĩona ngurutano kana ngucanio ya ũtongoria gatagatĩ ka governor na ma MP na women rep na all that leadership, na ũhoro ũyũ wothe wanjire ku escalate rĩrĩa tũiguire governor wa Matangi akiuga atĩ hena mũmbunge ũmwe kũrĩa mwena wa Thika arenda gũkorwo akĩdevelop thoko, oe mũgũnda wa public adevelop thoko na mbia cia CDF. Mind you, wĩra wa CDF kana wĩra wa mũmbunge ti gũthondeka thoko, and the governor was quite upset with that, na akiumĩria na akiuga atĩ o mũndũ arute wĩra ũrĩa wĩ wake kũringana na katiba. Watu wenye wanatafuta mahali ya kuja kukoroga Kiambu, wengine ni watu wamechaguliwa wajumbe, anatafuta jinsi. Mnaona wengine wameanza sasa kuweka vita kwa masoko. Soko ni kazi ya county. Mjumbe ako na mahali 100 ya kupeleka pesa. Mjumbe anaweza kwenda ajenge shule mpya, anaweza kujenga police station mpya, ajenge social hall mpya, mambo mengi. Anaweza enda kujenga barabara 10 zipo. Sasa hii mambo ya kuja kushinda tini vita ya kazi ya county, soko ile mahali governor alitafutia pesa, ndio mtu analeta vita. Ati ndio ionekane kama ati anafanya kazi na governor hafanyi. Mimi sina wasiwasi, hiyo mambo inaendelea huko nje, haiwezi kufanya mimi nikose kufanya kazi yangu. Wache wenye wanapanga huko na hata kwenda kujaribu kuharibu jina yangu huko juu, ati huyo jamaa ndiye anaharibingi kazi Kiambu. Ile kitu tu nimesema na nataka nirudie hapa. Nilisema kwa mdomo mkubwa na narudia leo mchana wazi. Shamba za mwana Kiambu ni za mwana Kiambu. Hivyo tu. Mtu anichukia ama asinichukie ama namna gani jameni? Wengine wanaenda kujaribu kujifanya ati mtu anajenga soko na ile kitu wanalenga ni shamba. Hawa watu unaona wanaenda hutu vita ndogo hapo ati vita nataka kuingia, kwa vile anajua hiyo shamba, kuna shamba ingine huko Thika iko na shida. Hiyo shamba haina makaratasi mpaka siku ya leo. It's about 6 acres. Na kuna soko ndani. Sasa mtu anajua ya kwamba akiingia pale atasema anajenga soko na awache amekata nusu yake, mtakuja kugundua baada ya miaka 10 na ni shamba inalengwa, sio soko. Kama ni pesa inauma, mtu siende afanye kazi nyingine, inaonekana namna gani jameni? So hakuna haja ya kujifanya hapa. Ile kitu najua ninachukiwa na niendelee na kuchukiwa wakitaka hivyo. Ni kuongea ukweli ya kwamba shamba ya mwana Kiambu mpaka nitoke kwa ofisi hakuna mtu anakula hata moja. Na after rĩrĩa kwarĩ na tour ya president Mount Kenya, Kiambu hena wanasiasa a Mount Kenya maugĩrĩirio na njĩra njũru, but the governor wa Matangi augĩrĩirio na njĩra njega. Na ũhoro ũcio wa Matangi akauga atĩ nĩ ũratũma one after that maũndũ marĩa makoretwo makĩhappen nĩ maratũma one hena uthu ura build gatagatĩ ka atongoria a Kiambu, and there is a very big mission ya gukorwo agithukirio ritwa na eventually akieherio gĩtĩ-inĩ. Ngĩthikĩrĩria ũmũthĩ magathĩti nĩ njiguire Gatonyo wa Mbogwa men akiuga atĩ Zandani cia kũrĩa thĩinĩ biũ cia kũrĩa bedroom cirauga atĩ hena mũbango mũbange na njĩra ndikĩru wa gũkorwo governor wa Matangi akieherio ũtongoria-inĩ, and because they are well aware that impeachment won't work, there is a well orchestrated plan ya gũkorwo ikieheria wa Matangi ũtongoria-inĩ. Plan ino impeachment is not there, but the successor is there. Koguo it is an impeachment without the name of impeachment. Ashoka na ndai na mitambo ine koiga ti maundu megie gukumio marahuranwo namo ni maundu political na woni wakwa no guo ni ndirathi na mbere na kuga it's nothing to do with horo wa corruption. Maya ni maundu political. Kanyoni gatangirigwo ni maundu gakagunyira gakajira maundu maya maratengerio ihenya muno nigetha kiumia gĩkĩ gĩgĩthianga governor wa Kiambu akorwo nĩ akinyio harĩa ho nĩ atĩ nĩ arakorwo agĩtindĩkwo na nĩ egũtindĩkwo tondũ nĩonekaga atarĩ team player, nĩonekaga katangĩhokeka mũno maũndũ-inĩ nĩerũgamagia na he maũndũ mamwe akoragwo akĩrega agakĩrwo maũndũ megũikara ũguo akarega we nĩ aregire gũbangwo. Governor aingĩ nĩ gũbangwo makoretwo magĩbangwo we nĩ aregire. Kiumia gĩkĩ probably muthenya wa Friday
kiundu kiria gikomba gikwo ti kiundu kia impeachment. Yes. Tondu MCAs Kiambu ne makoretwo makemenya maundu maria marathi na mbere maundu ma gisiasa. Koguo MCAs no makorwo no mararirio nigetha makorwo makibanga maundu ma impeachment na no makoretwo makiaririo no ni maroneka kama angigucia ndeto ino ya impeachment. Koguo kiundu kiria gigwikwo ne guthio igoti-ini na guthio igoti-ini nigetha Kiambu County Office itweke ati igutangathwo ta scene of crime nigetha governor eroda kana kinya wabici atweke ni arugamio nigetha uthuthuria uthie na mbere hindi yo uthuthuria ukorwo uthie na mbere deputy governor atweke governor. Mwihoko haha ni ati deputy governor atweka governor, of course maundu maria MCAs magikaga na governor matiguko magika na governor uyu koguo hau ni ho hena mwihoko ati MCAs mahota gukorwo ni moranwo na governor. Gaka niko kaundu gaka ni gekitwo hili ya Waititu, gaka niko kaundu karia karatindikwo. Tayari ni kuragwetwo ritwa riria twiritwo ria mundu uria urathugundwo ati ni egutwika deputy governor to ni marecia deputy governor ni egutwika governor. Tayari ni kuvangitwo no kuoya no gukorwo ari deputy governor wa Kiambu atwika governor. Maundu macio ni mavange na ni maundu mavangitwo na makarika ndiui uria goguthie nigetha Kimani wa Matangi akorwo ni kuhonoka ni guvangitwo. Na MPs a Kiambu County ni marari na giikaro na makoretwo na cikaro-ini ici ni magayanite mawira. CECs na chief officers o mubunge ni aroiga ni nyandikira ng'ania actually Kimani wa Matangi arahurwo ni tondu maundu maya ni mwaregete. Oririkane MPs ni makoragwo makienda gutindika mundu wao ni ta maundu maya ma nominated MCA akegwire ungithie witie list ya andu aria mari nominated MCAs bũrũri-inĩ wa Kenya no make ni muru wa nyina na ng'ania ni demu ni family ya ng'ania family ithu twakigwite na mundu wa kuma central ati agithukio na guku gari zanga wanjia ni njui mundu umwe twikite MCA wa guthukio thiini wa county ithatu agathi guku agathi Nyeri agathi Kirinyaga agathi gwe Kiambu. Maya nimo maundu maria marabangwo koguo giikaro ni giikaritwo na MPs nigetha riu magitindike ndeto ino rike makoretwo magitindika wa Matangi makamura riu andu aria tondu MCAs CECs uririkane ni megukorwo makingatwo ndeto iyo ni vange yothe. Bloggers ni mandikitwo na bloggers maraheo 2,000 daily 2000 marareho nginya Sunday ni 60 ni 60 mweri maranengerwo 2,000 itaraga o rucini. Bloggers aria mararuta wira wa guthukia ritwa nigetha ndoro ikihakwo ona thaa icio guturaria ni makorwo mamukira ciringi 2,000 manager mena ngũire muikari wa Kiambu kurikira kuga undu umwe ti uhoro tu wa corruption ni county anyu i metha-ini ni weracirirwo ni weragayanwo ni nyamu irata mako Mirori, ndiyo maoni maku megiĩ ũhoro ũyũ. Unaweza comment hapo tuambie what you think bara ĩno ya county government ya Kiambu. What is it about? Hihi ni about atongoria, hihi ni about kuga yes sir, hihi ni about mbeca. Tondu ni tukoretwo tukiona wa Matangi ndakoretwo akiina any praise song, ndakoretwo mwena o wothe. Tutimuonete mwena wa president, tutimuonete mwena wa Munyoro, tutimuonete na anyone in the executive political field. Tukoretwo tukimuona koguo akoretwo independent. Kwaya gukorwo independence yake kana kwaya go take sides nikuo gutumite akorwo ena thina ucio munene uguo with the people in government. Na hihi agiukira muthenya wa umuthi auge nie ndi mwena uyu kana nie ndi mwena uyu ngori icio ni ciguthira kana ni ciguthi na mbere. Is this politically motivated or it is legally motivated? That is the big question. You can comment down there na utore maoni maku megiĩ ũhoro ũyũ.